Ebi byona nibyijaho bwanyuma y'abahinji okumara amezi 3 batari kushashura sente zabo ekiretire barugo mu mbera bakatandika kweterera enduru omubebembezi. Ebe y'amagyani Bwahati kiro negura shilingi 350 omufactory y'Igara hamwe na shilingi 2 abakugura mu cash. Kanoga muna yenda 15 hati ukamu msenda bariyo namuri umuntu barakubi wa enanka kiro yosindi 200 oya na yenda 15 bana we agumere hati we atakwane nakano. So we are seeing government at least they are giving to subsidizing fertilizer. So let us join together. Nyoeka ngambre in Uganda isente zuru konka nechitari priority. Chitari priority chita chaburo wachukuratera. Are we together? Chaburo wajirachi o wachukuratera no go kuchimanya. Ori kutsasibwa ori kuza kukigobamu. Abahinji bajyango kwebaganisamo ombebembezi ba body eyigara no butakoratera baragiro bya factory nukwe koreseraho buzibobo bagazo mu egiye mu bantu bagira ngo Buhweju mu gihereze independent operations umuntu kuruga Buhweju akaza kwakira imitwaro mukaga Igara akata mu transport y'imitwaro 3 madam Jenna you understand calculations no buryo musho bacanga kumara imyaka y'igihati 3 na nenyuma ngibarire ubunga nimba 3 atabwa resolution zafuzirwe ona ko bagahuru turiya abanyabuje kura ninga turiya abanyacyaro ona tugira musenzi yo kugira ngo ngabatugize twaka kushasuka mshara yipi tube twaza amezi tube twaza amezana twawe natangara cyo kutangaza cyambere cyo kutangaza ukwezi kwa 11 basigaye ku 10 bashashura kwezi kwa 11 aha ekibagendera neke umuntu roje kumbanza nyuma wajiba misho bareberekana amajyana gato mu 11 garmache kana ne peyeri jirachi erinje shiringi 350 kuri nemena kandi ninji kusinga gakai okwikumira. Abahinji ba Buhweju bashabire chairman wentebe ya 5 kubahwera omurugendo rubatandikire okwenda kwetongora hari Igara ahabo buhereza bwa heihi direnshaba mbostire tunga service delivery abantu kamaru ninteketega ngo hatukorga hati board y'Igara erho abanyabuhweju na n'abanyigara n'abanyabitereko n'abanyamugoma ekore road map abanta aba uko barayitongora ko butetongora hatunora butaje kutera factory kushanga yatonga amajyana umutwaro gumwe amanyagi umutwaro nk'ikimi buri izoba ntubastare mu business turiyo tubona hona nabo abahinji bashabira kushoroma amagyani amarungi okwenda kutungura ebe y'amagyani omukatare kensi yona abo kwa mahanga ganaga kuzayiguru Rwanda ne kuza dorina Kenya riyo mu dori 3 itoyigwana tukushana doremu tiporse ekiremero mu Uganda factory rero kugiye tinyenda mababero na karimi abantu bano gatano na karimi yes abo kwa kugiye ti aha tugiriye abero na karimi indijo factory kireza 5 na karimi ate kikiza 5 na karimi uriyo wabero na karimi kimuremesa implementing Gasha kwa Juliet Charles Sim.